APR Football Club mbere yo guhaguruka mu Rwanda yerekeje mu mikino ya Sekafa Kagame Cup. Abenshi mu bakunzi b'umupira w'amaguru ntago bayihaga amahirwe. Benshi bagiraga bati iyi kipe n'ubundi nta kirimo. Ibyo yatweretse mu irushanwa yiteguriye inkera y'abahizi birahagije. Gusa abareba kure bakagira bati APR ntiwayitemera hitaka kuko imikino ya pre-season ntihagije kugira ngo ikipe ibone 100%. Umutoza wayo yakomeje kuvuga kenshi ko imikino ya pre-season idahagije ngo ube watangira kujija ikipe yose ukiteye. Yakunze kuvuga ko yagiye atoza ama ekipa akomeye kandi yanagiye akina imikino nyafrika, akavuga ko imikino ya pre-season ubwabyo umukinnyi abawufata nyine nk'umukino wo gushakisha imbaraga, ubushobozi ndetse no kumenya ubuhanga umutoza ashaka kumuha mu mukino. Yaravuze ati nta concentration abakinnyi bashobora kugira mu mikino ya gishuti, ariko umukino wa competition niwo mukino ushobora kuboneraho umukinnyi wa nyawe. Abandi bakagira bati uyu mutoza ubanza hari ugushaka gupfuka abantu ibikarito mu maso, nyamara nawe nta kirimo. Gusa igihe Rayon Sport itsindiye Vipers ibitego 4-1, igitutu cyarazamutse. Nama ikipa hanganye byanga bikundi iyo Rayon Sport yatsinzwe wowe watsinzwe uri APR. Igitutu ugomba kucyumva. Yewe yanahagurutse hano ijya muri Sekafa, abayobozi bayo bayibwiye ko nubwo ihagurutse hari abakinnyi batari kumwe nayo kubera ama ekipe y'ibihugu, ariko itagiye gutembera ahubwo igiye guhangana. Bayibwiye ko atari imikino bagiyemo gusa ahubwo ari uguhangana bagashaka igikombe. Umukino wa mbere wayihuje na ekipe ya Bumamuru, abenshi mu bakunzi b'umupira w'amaguru bari bawiteze. Benshi bagiraga bati ngaho iyi kipe nitwereke nyine ko ari ikipe ikomeye. Abandi bati ariko Bumamuru yo ni ikipe nyabaki, ntago ari ikipe wapimiraho APR. Ariko abenshi bakahuriza ku kintu kimwe bati n'umukino wa competition, noneho n'umukino ekipe ya APR igiye gukina imikino ya Sekafa, reka turebe ukuntu yitwara. Abakeba bari bayiteze iminsi bagira bati n'ubundi umukino wa mbere urabambura ubusa, murahita mubona urwego rwanyu. Gusa hari n'abasesenguzi bagiraga bati iyi ekipe ya Bumamuru ntago ari ikipe iri ku rwego rwo kureba ubushobozi bwa ekipe ya APR. APR yatangiranye abakinnyi barimo Ruhamya Nkiko Ivan waruri mu izamu yambaye nimero 1, Bugingo Hakim yari yambaye nimero 15, Nigena Clement yari yambaye nimero 17, Chimimana Yunus yari yambaye nimero 28, Ruboneka Bosco yari yambaye nimero 27, Dawuda Yusef yari yambaye nimero 25, Mamel Dawo yari yambaye nimero 8, Jibril Watara yari yambaye nimero 10, Byiringiro Gilbert yari yambaye nimero 18, Kiwanuka yari yambaye nimero 7, mugihe William Tongi we yari yambaye nimero 35. Uyu mukino wo mu itsinda B wakinwaga kuri uyu wa gatatu isaa 6 kuri stade ya KMC Stadium. APR yawutangiye neza kuko ku munota wa 7 gusa yafunguye amazamu n'umupira warutewe kuri kufla na Bugingo Hakim. Gusanga Jibril Watara ahagaze neza akozaho kuguru urushundura ruranyeganyega. Abakunzi ba APR bose bikojeje ibicu. Benshi batangiye kuvuga bati nyamara twababwiye iyi kipe turayitera 7. Abandi bati nyamara nimushaka mwe muretse kuko iyi kipe yanakwishyura. Gusa abarebaga umupira barebaga uburyo ikipe ya APR iri guhererekanya neza mu kibuga n'uburyo ki iri kurusha ino ekipe ya Bumamuru. Bose bakagira bati iyi APR ishobora gutsinda ibitego byinshi. Gusa nyuma yo gutsinda igitego cya mbere, Bumamuru yakinnye neza ihererekanya umupira, gusa igahererekanya umupira iwuhererekanyiriza mu kibuga cyayo itajya mu rubuga rw'amahina rwa ekipe ya APR Football Club. APR yakomeje kwerekana ko ari ikipe y'ingabo z'igihugu kuko yagihusha ibitego byinshi byari byabazwe. Hari nk'igitego William Tongwe yateye ishoti riremereye cyane, ariko umunyezamu wa Bumamuru umupira ushyira muri corner, n'ubwo iyi corner nayo nta kintu yatanze. Mbere yuko igice cya mbere kirangira, APR yahushije uburyo bundi budasanzwe nabwo bwashoboraga kubyara igitego. Abarebaga uyu mukino bavuze ko iyi ekipe ya APR iri gukina umukino itigeze ikina na rimwe mu mikino ya pre-season. Benshi bagiraga bati ariko iyi ekipe ibura abakinnyi barenga 5
ikaba iri gukina gutya, nyamara ni ikipe idasanzwe. Igice cya mbere cy'umukino cyarangiye ari igitego kimwe cya APR ku busa bwa ekipe ya Bumamuru. Igice cya kabiri Bumamuru yaje isatira ishaka kugombora, gusa amashoti yatewe n'abasore barimo Ndayishimiye Alfred menshi yagendaga ajya inyuma, andi umunyezamu akayakuramo. Gusa ekipe ya APR yaje kwerekana ko ari ikipe nkuru ku munota 74 ubwo yabonaga igitego cya kabiri cyatsinzwe na William Tongwe ku mupira yarahawe neza na Mamel Dao. Umutoza wa APR yaje gukora impinduka, akoramo Mamel Dao, Hakim Kiwanuka ndetse na William Tongwe, ashyiramo Ngabonziza Pacifique, Niyibizi Ramadhan, Mamadou Lamine Ba binjira mu kibuga. Bumamuru yashatse uko yabona byibura igitego kimwe ngo igombore, ariko bamyugariro ba APR n'umunyezamu wayo bakomeza kuyibera ibamba. Umukino warangiye ekipe ya APR Football Club itsinze ekipe ya Bumamuru ibitego 2 ku busa, maze APR Football Club ibona amanota 3 ya mbere ya Sekafa Kagame Cup y'uyu mwaka. APR izasubira mu kibuga ikina na ekipe ya Mlandege kuri uyu wa gatandatu ku isaha y'isa 9. Iyi mikino ya Sekafa ekipe ya APR Football Club irimo gukina ni imikino ikomeye kuko ni irushanwa rinakomeye, rimwe mu marushanwa makuru muri Afurika dutuye. Ni irushanwa ryatangiye mu mwaka w'1974. Rigitangira ekipe ya Simba ni yatwaye rino rushanwa itsinze ekipe ya Hallelujah yo muri Kenya. Simba yari ikipe ikomeye cyane icyo gihe, ifite abakinnyi bakomeye, ifungura rino rushanwa itwara igikombe cyayo cya mbere. Iyi ekipe ya Simba kandi niyo kipe ifite ibikombe byinshi by'irushanwa, kuko Simba ifite ibikombe 6 bya Sekafa. Igiheruka mu mwaka wa 2002. Ikipe ya Simba kandi na Leopards zo muri Kenya nizo kipe zimaze gutwara bino bikombe inshuro nyinshi, kuko zose zifite ibikombe 6 bya Sekafa. Simba iheruka igikombe cya Sekafa mu mwaka wa 2002, mu gihe Leopards igiheruka mu mwaka wa 1997. Yanga Africans na Tusker yo muri Kenya bafite ibikombe 5, mu gihe APR Football Club yo mu Rwanda ifite ibikombe 3, harimo icyo yatwaye mu mwaka wa 2004, igitwara mu mwaka wa 2007, igiheruka mu mwaka wa 2010. Simba niyo kipe imaze gutsindwa kenshi ku mukino wa nyuma wa Sekafa, kuko Simba imaze gutsindwa kuri finali ya Sekafa inshuro 7. Iheruka gukina finali ya Sekafa mu mwaka wa 2018 ubwo yatsindwaga na ekipe ya Azamu yiwabo. APR yo mu Rwanda niyo ekipe ya kabiri imaze gutsindirwa ku mukino wa nyuma wa Sekafa inshuro nyinshi. Bwa mbere itsindwa kuri Sekafa hari mu mwaka wa 1996 bwatsindwaga na ekipe ya Simba igitego kimwe ku busa. APR kandi yongeye gutsindwa na Tusker yo muri Kenya kuri finali y'umwaka wa 2000, itsindwa na Tusker ibitego 3-1. APR yongeye gutsindwa kuri finali ya Sekafa mu mwaka wa 2005 ubwo yatsindwaga na Villa yo muri Uganda ibitego 3 ku busa. APR kandi yongeye gutsindwa kuri finali ya Sekafa mu mwaka wa 2013 itsindwa na Vitaro yo mu Burundi ibitego 2 ku busa. Ni Sekafa yari yabereye muri Sudani. APR yongeye gutsindwa ku mwaka wakurikiyeho w'2014 na El Merreikh yo muri Sudani igitego kimwe ku busa. Nimba mubyibuka, ni Sekafa yari yabereye mu Rwanda. Sekafa iheruka mu ekipe ya APR yatsinzwe na ekipe ya Red Arrows yo muri Zambia, maze itakaza igikombe cya Sekafa Kagame Cup yagombaga gutwara kikaba cya 4, ariko itsindwa kuri finali ya 6 yayo. Ibi bigira ekipe ya kabiri imaze gukina finali nyinshi za Sekafa ikazitsindirwaho. Ikindi wamenya nuko igihugu cya Kenya aricyo gihugu gifite Sekafa nyinshi, ifite Sekafa 16. Tanzania niyo ya kabiri ifite Sekafa 16. Uganda n'u Rwanda biranganya kuko zose zifite Sekafa 5. U Rwanda rufite Sekafa 5 zirimo imwe ya ekipe ya Rayon Sport yatwaye mu mwaka wa 1998. Atraco yatwaye Sekafa mu mwaka wa 2009. APR Football Club nayo ifite Sekafa 3. Izo ni Sekafa 5
zishyira u Rwanda ku mwanya wa gatatu w'ibihugu bifite sekafa nyinshi. Igihugu cya Sudani gifite sekafa 3. Igihugu cy'u Burundi gifite sekafa imwe rukumbi Vitalo yatwaye mu mwaka wa 2013 ubwo yatsindaga APR Football Club ku mukino wa nyuma. Malawi, Somalia na Zimbabwe nibyo bihugu bitari byabona sekafa n'imwe. Sekafa y'uyu mwaka iri gukinwa mu gihe amakipe menshi afite abakinnyi bari mu ikipe y'ibihugu byabo bari gushakisha itike y'igikombe cy'isi. Uyu munsi natengira ntesemayi ko APR umwaka ushize yatsindiwe ku mukino wa nyuma yaba igiye kwitwara neza igatwara sekafa yayo ya 4. Umva, ibuka gukora subscribe kuri iyi channel unasangize bagenzi bawe ibyiza bihabera. Naho ubundi